Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gipaduol pag-usab ni Hesus ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya. Sa pagbiya na niya sa panon sa katawhan ug pagsulod sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod niining mga panultihuna. Sa inyong panabot sama ra kamo sa uban, nitubag si Hesus kanila. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao dili makahugaw kaniya, kay kini dili man mosulod sa iyang kasing-kasing, kundili ngadto sa iyang tiyan ug unya mugula ra usab sa lawas. Sa pagsulti ni Hesus niini, iyang gipahayag nga mahimong kanon ang tanang pagkaon. Og mipadayon siya sa pag-ingon, ang makahugaw sa tao mao kadtong mugula kaniya, kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang huna-huna, paghilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo ug pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Kumusta mamuron? Hugaw mo o limpyo? Limpyo gitingali mo kay nanganhiman mo. Di magitaganahan mo anha sa publiko nga hugaw, manamin gyud, maligo gyud, ana tanan nga buhaton, maningkamot kita nga limpyo. Pero ang nakaapan di ta kamaong manglimpyo. O naay problema. Kana bang maghuna-huna ka nga limpyo ka pero hugaw di ay mao naay kuyaw. Kinsa man dinhi ang moingon, ako pader limpyo gyud kaayo ko, taas ang kamot. Tanawa di ba gaduda na mo. Naay gisulti si Hesus atong Ebanghelyo nga nabati naman sa dinato, ang makahugaw gyud sa tao mao kanang mugula gikan sa kasing-kasing, kanang dautan nga gikan sa kasing-kasing, mao nay makahugaw. Tinungod gyud na siya kay ang mosulod nato di man na makahugaw. Mabita na sige tag tap kay sudlan niya tag virus. Di ba? Sakto? Unya, unsa may nisod sa kasing-kasing ni President Putin og ni Zelensky? COVID? Mas grabe pas COVID. Kaya nga naman, mupatay sa iyang isig katao. Mupahatag og krisis sa tibuok kalibutan. Kana, muna rin ang gawas sa kasing-kasing ni Putin o ni Zelensky o sa mga
nialayon nila, gi-virus na, di ba? Sige tap 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 kay makamatay ko nun yung COVID, nay ko ni sodrong virus ay perting daghanang nangamatay. Muna kining sala nga magikan maginis atong kasing-kasing maunay makahugaw. Bisan unsang salaa, hugaw gyud. Nagi-mention ni Jesus diri pagpanghilawas, samas gibuhat ros kadaghanan sa mga batan-on, bisan dinis atong parokya, siging pakighilawas, way mga kasal, siging pabunyag, way mga kasal, hugaw. Yang anong hugaw man? Unsa man ang hugaw? What is dirt? Dirt is what is dirt ba? Unsa man ang hugaw? Marumi. Ano yung dumi? Marumi. Sigihan man ta ng sultis una, full of germs ba? Niya ang germs kuno mo create na og sickness. Niya ang sickness mo create na og mo produce na og death. Mo na likay gyud ang hugaw aron way germs niya wa say death. So ang ending di ay sa hugaw is death. Kaning pakighilawas portining mo patay og tao. Kana ding AIDS, kanang AIDS. Siging pakighilawas, laki og laki, babay og babay, kay gusto lang yung makighilawas, patay AIDS. Hugaw na. Pagpangawat, kaning pagpangawat, pila nakabuk na nga matay aning pangawat. Di ba? Patay gyud. Sa pamilain. Kasina, jealousy. Sus, daghanas na nga matay na jealousy. Kana bang kasina ba? Sinahan. Hasta gani pare, patay. Sininahay lang na. Pagpagarbo, asos. Mao ni ron. Silinski o kwan. Garbo na. Garbo ba? Ako'y haod. Ingon sa Silinski. Ingon sa Putin. Ako'y haod. Ingon sa Silinski. Ako'y haod. Patay. Ato sa dinis Pilipinas, kadaghang nagpinatyanay tungod ng garbo. Ato mga politicians, apil na gani mga pari, ginarbuhay, patay sa kaning pagpanglimbong. Kana bang sa tawagan ng panglimbong? Panghudas, pangtraidor. Oy, hastas Jesus, patay ang panglimbong ni Judas. Mo na siya. Munay kisa may ninyo dinhi nga digyod mamakak ta sa kamot. Nang tugan yung tinuod ba? Mao na patay ta. Kanang kahakog, mao na ro hinungdan porting daghanang nangamatay. Ano man, hakog ba kanang mangwartag yung maayo? Perting pataya. Pamaligya ng mga pagkaon na daghan kay chemicals. Pagharon lang yun mga kwarta ba? Hala na nagdaghang chemicals, kay bao na guna sila kanang ni-approve diha, anang ipanghimo nga mga feeds, ang ni-approve na, kay bao na guna daan. Kini ra ba, yay, chemicals ra ba ni, mupatay ra ba gini? Muna karon, mukalit lang atake, 26 years old, 30 years old, 36 years old. Ngano man, corrupted naman ang mga major organs, kay natigom naman dito ang daghan kay chemicals nga sugod pa pagkabata. Kinsa ninyo dinhi nga wa gyud makapainom og gatas
sa inyong bag-ong na tao nga bata within 6 months. Kinsa dinhi kanang wa gyud ba mo ana sa kanang kimika kanang gatas ba? Pulos na no. Oh, sa una kuan ra gyud na sana breastfeeding. Kami na usa ka tuig, hapit mo sa katuig hangtod paglutas breastfeeding. Katong ato mga tiguang sa una, oy patutoy. Nagoy joke sa una, perti man pobriha ninyo. Bay niya, unom naman nakabuk yung anak, purti naman ang daghana, di mo maproblema sa kaon. Okay raman kay ang ako ra mga asawa pakanon, mututoy lang ming tanan. ang asawa ra kuno yung mukaon, ang mama, silang tanan adto na lang sila mututoy kay sustansyado magayon ng gatas sa inahan. Ikumpara na nimo anang gatas gikan sa kutaw-kutaw, na layo ra kay tanan. Pero karon ay sus, mao na nay ginabuhat. Mao na gibuhat karon. Ganahan na kay karon ang mga babae, mga inahan nga slim ilang lawas, dili sila lusyang tan-awon. Ala siging tingal anang naang mga butilya nga tos anak manaingon sila mga gatas na skanding baka o uban pa tanawa ang batasan sa anak murag kanding murag baka usahay mura sa kabaw manungay ano man tinisod ito tinisod nya usa man ni mo na matod pa ni Kristo kinahanglan gyud nga sundo nato ang balaod sa Ginoo ngano man dili gyud ta magmahay kay siya goy gabuhat nato. Tanawa diri sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa hastagod ang lapok ba tagaan niya kinabuhi basta mosunod tas Ginoo. Ang lapok gihuypan kitang tanan di ay gikan itas lapok. No. Lingi anay mong tupad. Na lapok ra kagikan na. Ang kuna na lapok ra ka ay pagpakaron inon diha. Palimpyo-limpyo ka na imong naong, paputi-puti ka na imong naong, aron ka nindo tanawon, lapok ra ka. Padong ra gyud ka sa pagkalapok. Tanawa dias bahak. Oh, maapil yung kaslapok. Na. Karon sa may importante, ang kalag muna diri sa atong salmo, dayga ang Ginoo, kalag ko. Ang gihuyop sa Ginoo nato, na dili makamatay kung dili makabuhi, ang iyang makabuhi na gininhawa, muna na ang kalag. Nga ato ng atimanon, ato ng i-preserve unsaon man limpyuhi ang kasing-kasing gikan sa sala. Limpyuhi ginay mong kasing-kasing. Kung naakaroy gidumtan, limpyuhi. Kung daw kay kakaron, pagmanggihatagon unsaon man palit og slat. Practice, palit og slat. Maadik yun ka. Lagi, magsige na kagpalit. Nya dili ra ka dinhi mo palit, manghatag pag yung kangatus uban maanad man ka. Kay maro mo kay nang Ginoo basta musugod kag palit og slat, tudluan kaniya pagkamanggihatagon og diha dapita limpyo kayo kag kinabuhi. Bisag hugaw pakagnaong limpyo kag kinabuhi. No. Lingi ay mong tupad. Inapila na kaslat imong napalit sa SBF daghan. Daghan na kag slat napalit. Gahapon ang atong halin miabot na og 926 ka slots. Pakpak. Nala na. Paspas manghalin karon murag 75,000 pa 74 slots ang nahibilin sa SBF.
Dag San Vicente Ferrer, Daily Abundant Graces. Sige, limpyuhi imong kasing-kasing, madasig yung kagpalit og slat, madasig yung kapag panghatag, madasig yung kapag tabang sa imong isikataw, bisan pa anang kontra nimo or ni kontra nimo, maganahan na kay kamutabang, ug mauni ang makapalimpyo sa tao. Unsa may mahitabo kung kita limpyo, ang mga tao dili mahadlok, muduol nato. Di mo yung ba, ano man, ug hugaw kayo, kahugaw, mahadlok. Pero kung limpyo ka, mugakos pag nimo. Tanawag manggihatagon kay ka, nya di jud ka maningil anang utang, di gid na ang tao mulikay nimo. Muduol pa na, mugakos pa na nimo, kay magpadugang na sad. Bitaw. Pero sigig paningil ko utang, di ba layo pa ka, simang na ng tao, hadlok na nimo, hugaw kay kagnaw. Di tinood. Kanang imong mga anak, di na nimo kusion, di na nimo sigag hapak, dili ka magsigig badlong, magsigi radyo kag hatag, magsigi radyo kag pangga, sige radyo kag sabot nila. Oy, igabot mo sa balay, mo kapyot na nimo, mugakos na nimo, muhilak pa nagmulakaw ka. Pero siging kusi, siging hapak, siging yaw-yaw, di ba igabot nimo, musibat na. Mupakpak pa na sa ilang kasing-kasing. Yes, to na, nilakaw na. Salamat ito. Si asa man to, musimba ko. Yes, musimba. Uli siya niya na. Niuli nang yawa, kasimbahan. Yaw-yaw na sa yaw-yaw. So, sugawa ni Mugdaw. Di ba? Hindi na, nindong na ta.